Ninanakwa ng tumawawag Hello? Hello, Kwarog. Umay ka dito tersenak. Tanda magsapsapol kan ka. Ha? Balasang ka day, nana? Saan? Lakay. Napuskol ti buok na lakay. Ha? Sino ay day talakay, nana? Ninong mo kano matitibunyag. Ninaw? Ninsamot ninong kong Arman daw. Diyak amaw. Mabainak ngagdamag. Ay, basta umay ka dito yan, tanay, urayan na ka. Di na mo ti balay mo. Bye! Hilaw! Nana! Ni, awanan. Asino nga taday jay aninong kaw? Ni Ninong Armando nga ta? Wino ni Ninong Rinaldaw? Wino ni Ninong Usmon daw? Inakman lakitanan? Kwarog, anak ko iti bunyag. Kumusta? Ha? Si kamot gayam day ta, Ninong Rimoltaw? Ay, Kunak no asino aninong ko day jayan? kumusta anak ko iti bunyag? Kastaw, barulat ta Ninong Rimoltaw? Agpadatangarod kwarog. Uray siyak, baruak manen. Baro ka manan, Ninaw? Wen, namitlo anabaloak. Iso abaruak manen. I'm single, available, and searching. Agpadatang arod Ninaw? Pag merienda ata sa nga ilim, Kwarog. Ay, yam amok man gayam ni nanakwanang, Ninaw. May sa kagawan dito'y barangay may. Awan, nagamamu kami itayin. Eket, agawid ta ni Jay balay mo, tanabanuga ka nagbiyahe. Umayak pa ilang bakasyon dito'y lugar yun. Wala, Ninaw. Day talaga yam. Awan problema iti day ta, Ninaw. Enteng! Enteng! Ayan mo! Yes, Dungaw. Everything I can do for you. Everything nga! Anything ko nama! Everything can anything. It is just the same. Parehas, Dungaw. Oh, anya di ibagam. Ay, amom, Enteng. Natakawan ka no ti store ni Manang Simang. Dinadaal dati trang katiri daw ti store. Adya! Paingay. Kaano ka na? Apay nga dapay lati matakawan. Kat rinabiimot niya agronda dagiti tanod ka. Ay, aldaw ka no asinerak dati store. Ada na panan ni Manang Simang. Kat ginundawayan matan dagiti agtatakaw. Napanan na aya. Napan kano nakisumba. Angem gaputasim makit tisikat na anakisumba. Saan anakaawid adagos. Ay, dayjay. Ginundawayan matan dagiti agtatakaw. Anya? Hey! Problema manin! Again and again! Agam sige. Bagaak da kwaraw. Masapol at dublyan da tagalibtak. Tapno matiliw da dagitang agtatakaw. Kwarag, dublyan nyo ti panagalibtak yo Agronda kayo itibigat, aldaw kan rabi ay. Kasanon nga iti pa nagpasadak. Napati aldaw kat pagrundaan dak matanggal. Aywan anya. Amukon. Mabingay kayo at tanods. Da kayo kinitanod isagani ti agronda iti rabi ay. Damat tanod randi kan tanod dante iti rabi ay. May mayat ano kastaang kang. Agtatakaw ti papaanawa ita
iti kalabas, dagiti met sugador ti nagraira. Idi kwan, dagiti mamardak, iti agtatakaw manan. Hay! Saan amal-malpas ti problema ti barangay Sigyang kang. Gusto mat numabingay kami nga agronda. Tapno sigurada. Di ka nagronda, tadapapananta, Kwarog. Sa dinaw, ninong rimoltaw. Sikamet, di mo man matsang kapalikas tinagan ko aray multo. Ninong ko namlata ka din. Mayat to pa'y tinagan yaw. Na idumduma, ninaw. Papanantayo ka day. Entag pasyar. Adda pang panganak a restaurant ijay ili. Intamangan. Sumipngatan, ninaw. Ket anya kuma. Alas 12 nga agsara di restaurant na. Di kagdanag tasyak ti agbayad. Ilibre ka. Intag dinner jay ili. Ang mga noong tanak ni Uncle Gaw, no sanak nga grunda, ninaw. Ay na. Maawatan na ka ni uncle mo. Iteks mo tulatan no madamdama Kwarog. Ibagam, mapankagaram. Anya? Wen, inta agaram. Adu ti babalasang iti papananta. Intakit di agaram, tapno makaasawatan. Bye-bye ang pailaang day taarunda-runda dita. Hello, Jonah. Kumusta ka? Hello, Tata Rimolto. Kumusta? Long time no see, Pasensya, nakabakasyon ak ngamin, Jonah. Aywan gayam, iso ni Kwarog, anak ko iti bunyag. Hello, Manong. Hilaw. Mabitlang tay nakalaan ti menu book. Tagpili kayo iti orderin nyo. Napintas ni Jonah niya, Kwarog. Ar-armak ni Jonah. Mala, mangkita ka matan iti armam ditoy. Kita ang dagiti waitress o. Nagsiseksi ka nagpipintas da. Nagkubing dabay. Nga raw. Nasam kayo iti ubing, ninaw. Talaga kasta. Agayat ka di pilim tayo ubing. Am-amu kami na waitress ditoy. Asino ti kursunadam tapayapayak tayam-amu ka. Awan, ninaw. Asikasuan nyo dagiti customers. Di kaya papay-papay ng trabaho. Dayjay matakin kukwa dito restaurant, Kwarog. Balasa nga bakit dayjay? Kasta ka de. Nagpintas mata na baka. Aniya? Hindi. Di mo kunaan a type mo. Data. Nakita na kon. Sigurado umasidag dito eh. Raymulto! Kumusta? Damat gwapo akaduam. Uwan, madam. Ni Kwarog, anak ko iti bunyag. Naimbag nga oras yaw, madam. Pakaragsakak ti makaam mo kada kayaw, ma'am. Kasta, Akmat. O sige, mangan kayo laang. Tadabiit papanaka. Panawan kayo pa'y. Enjoy! Okay. Nagpintas mata, ninaw. Aniya? Napintas? Katno bakit tenday jay? Oray baka, napintas, ninaw. Nagmayat ti pa nag-isisam na. Makayawan to'y rik na. Ay, bagbagaam jay ka anakam, Enteng. Gumantilan. Ni Kwarog, gumantil. Huway ngay.
Wen tasaanan makirunronda iti rabi tamapanda kano agar-aram ijay ilay. Kadwa na jay ninong na anapuskol ti buok na. Ningay komparem arimolto. Wen! Jay nag-transcend ijay balay na. Ay katwan ay gumantildan nga agninong. Rinabi amapanda agaram. Ay, kastaya! Ay, sige nga ron. Ay, aguray ka, papanam ngay. Ay, aguray ka, papanam ko na. Kwa, inagkasarita ni Kwarog Inagpagungtan! Na. Taapay nga ununaan na ti panaggantil na. Ngam ti panagronda na. Ay, inton bigatan, tanay, sumipngatan. Amangan no agpaili damanan. Sambutat idadungaw. Na. Sige, mapana kon akas tay! Kita man lumayat madlaeng to'y purma Kwarog. Ni. Naka-Japams ka, ninaw. Naka-short pant kay ti 6 pockets. Saka naka-rubber shoes. Kan naka-t-shirt ka. Saka nakakalugong iti pasigay. Wala. Ubing nga rudyar armak, di agpa-ubing akmay. Wan mat kitaan nyo man mat. Numayat to'y formak, ninaw. Ay sus! Sukatam tabadom! Kas kalalaklakayan iti day taasuot mo. Nakaslaks ka. Saka nakapulo iti pulo tilakay. Saka pa'y nakasapatos iti lalat ay na madi. Kas kala senior citizen iti kastalangam. Agpalakayak mat tabangkat jay crush ka. Ay sus! Nagado nga ubing. Apay ajay pa'y labakat ti kursun Adam. Isong ngarod mat ti type ka, ninaw. Kanya-kanyang trip mat Kwarog! Open the door! Open the sesame! Ni Angkang. Sumrak, Angkang! Apay ati ka grunron kay di rabi? Gumantil ka kanang! Angkang, kwa. Ay, pare kapitan, naimbag nga oras mo. Si katimang isong-song iti kaanakak parimultaw! Ne. Raymulto tinagan ko, pare kapitan. Saan amulto? Sumat lang aso! Isumat lang isaw. Remulto? Ngamulto, tibirngas ma. Saan aya? Ay saan? Ray tibirngas ko, pare kapitan. Basta! Multo! Ti kayat ko nga ibirngasken ka. Awanin! Mabaybay-anin to'y kaanak kag ti pagrebengan na iti barangay. Ta isong-song mo matan. Ay, kaya't mo ti sumurot, pare kapitan. Na. Umay ka, ilibre ka. Wanangkang. Ado ti chicks ijay. Ado pa'y ti makan. Sa anak nga interesado iti dayta. Di mo yaw awan ti saritaan, Kwarog. Adda pa'y arak ijay, Angkang. Mabalin mo ti agsyat no kayat mao. Mamam ngay. Ada mamam ijay. Wen, pare Enteng kapitan. Sumurot ka ngamin, tain tayo ag happy-happy. Siyak ti taya. Saan yu ama ialis na lipuspos ko? Angam sigay. Tapno di yumit kun na. Pagbigyan kayo Angam italaing na ito Now only. Nagpintas ka talaga, madam. Crush ka? Lukluk ko nagsamot lang, Kwarog. Saan, madam? Talaga nagpintas ka? Kaya't ka nga arma? Kwarog ka na kan. Inka umisbon Tama ka is-isbo ka itay. Alan mapatkan. Wanang ka?
Madam. Ay na, nagpintas kan aya. Si kagayam ti akin kukwa iti daytoy a restaurant Wan, manong. By the way, siyak ni Enteng, kapitanak, ken baruak. Talaga? Iti dayta kalakay mo? Baro ka payla. Wen, madam. Patyanak ko ma. Uray damagim iji ka anak baruak pa'y, Madam Siksay. Maribanan, nakitak da Kapitan Ijay Ilay at dabakit at chiks na. Anya, sa dinaw, marituyang. Ijay Ilay, kaya't magtakuyugan ka. Ngam, iplityan na ka. Sige, basta kuyugan na. Ngam, inton bigatin maray. Ta sigurado ang mapandamanin inton bigat. Kadwa na da kwaro ken rey multo akong pariyaw. Anya, sige man maray. Ti awanan baen nga inteng. Apay nga agawan da ngay. Katsyak matim mo na anang kursonada ka ni madam. Hanggang. Na, saan kayo ngagbagay? Jay ubing ti armam. Saan kat ajay bakat? Ni madam nga rod di kayat ka hanggang. Na, para kanyak ni madam. Anya? Kasanon yan day? Jakbot panawan na antim kad. Fling-fling ko laeng mat ni madam. Anya? Ipulong ka kanyan di hanggang. Na, Anay? Anay ikaw? Apay nga katos kayo ngay? Padasem ti agipulong tasaan lang akatos ni maramanam kanya. Ay, agapa. Apay ay apagin inagawan yun ni madam. Kat nagatumot a waitress na ababalasang. Ni madam ti kayat ka. Tabak na. Oresyak! Kayat ko di ada ti kulor ti buok na. Adapay ko ni madam. Iso nga ilaban ko ti ayat ko. Ay, babain. Ang mga numangag na kayo nga agap-apa. Kwaraw, agawid kan. Siyak ti maibagay kini madam. Takatayo ba? Di nakakayat hanggang. Syakti kayat na. Para kanyak laeng ni madam ko nakmahit. Basta agari makinkwa na. Takras ka. Sino ti crush mo, Ay! inteng? Ay! Sino ang madam ti crush mo? Badang! Ni madam! Ni madam Banang Dungo! Aday! Hindi ko! Gusto na Banang Dunga? Kababain. Di nakatus-katusan dito. Kababain! Awan, bibiyang ko! Ala, ingkaalaan ang dagiti kawas mo, balay. Taag naad kan ditoy! Ay, ni Dungo man! Kunak no umay aganawat ti aramidam ditoy. Agam na inayon kamata na makigangantil. Iso sige. Itad kon ti waya-wayam, inteng. Iso apo manaw kan iti balay. Saan Banang Dungaw? Di nagpapanawan mo. Si katibiyag ko! Ti kayat ko! Ti agmay may nga asawa! The one and only! Awanan ka iti bae. Sure, Dungaw. Di na ka din papanawan, Please! Basta pumanaw kan ijay balay. Yay! Ay na, Kapitan Aya! Apay ngamin ama inainayon kayo nga agpapaanawa. Takderan nyo ati kinakapitan nyo. Saan kat apas-pasurot ka kadagiti madi nga aramidan dagiti adda iti masakupan nyo. Kapitan Enteng!